Hello, lấy tung mun tuam to nga zomi te idam kim te hiamo tôi ta kina ko khat ve ZDF committee panena athakina khat ve ong no set phao nge yom na chia ta adam kim tek ding na zong lam ong lam enu nge in zo gam le zo le khan to na ding mapan na te kimaswan to na tu ni chiang ibyak pasien na vai tuam to ma ta le ong mapan pe manin ama tunga zong lungdam ko pa nge in tunita kina ZDF committee sungi makai zia te to kisai vai pol khat leitung mun tuam toma ong te zomi te tunga ong za sang no mungai en amasai na ZDF pen ite sama bangin zomin kuan USA hom pitul ni le som ni le li panang piang khei manena tua khom pi panena khaguk sung review ding chi tua mau ananei sa zai USA anei sa hi na tu nung le na zai USA botina amau tua ong review sakuna khaguk chin mai na to pen hi committee te lampanang nget na khaguk pen kiching lowai te chi na tua amau to nget nang kikup sakun en tong kikup sak na tung to na à khaguk ong sot to sok ve mo en jun jun khabe tua ong tung dil tu ni le som ni le nga zo mi khom pi chiang to chiang ena review ki ding ZDF committee to ki sai chi tua à thu khat na mi pi tungang thei sak no ming to khi chiang ena hi bang ena zo zeda USA board panai zong in zeda USA ki por na pan committee te ang extend chiang ena ki por na zong neng khat zai sak zu nin mi tam thei thei committee so ki heleng ma fundraise na hi manina mi tam thei thei ki heleng hoi ding hi chi ut na to nung Thursday ni na ZDF committee teng meeting nei in hi pan mun thak chu pan mun athak vel lian ke na be lap ding mo en to gel na ki nei na zeda USA board pa na abe om sa pen gu khin tun sagi chi to ki gel na to ke chang ZPCC pa na om sa pen khat hin an tun thum chiang ki nga ding ai man to thum chiang lut thei ding na ki gel to ki chang na we love zo mi USA pan jong thum ma mi tang mi thum sok ve mo to ki chang zo mi women power pan zong thum to ki chang YD pan khat to chang pol pi te pan in an zong thum to chang media khat to cha consultant zong ni develop ding to ki chang mi pi sung pan zong khat chi dan ina akisam bangina committee pen azai thei thei fundraise nai manena tua han cham to ding chi to gel na mena hi tang mi kisam te ZDF committee sunga ki holding te tu khabe November kha som thumni nau songena ke tunga ai songena hia makai pi pumang sen songena khatel tunga committee tua om sung peng panong thei sak leo chin tua November kha som thumni panena zeda USA bot tunga thei sang na ki nei ding in to ke chama confirmation bol ke chang to pen ZDF committee mi ang hi ding hi chi tua masai na hong thei sang nuaming en ZDF committee in a sep na te jong i member committee member te jong khat le khat sep na te hidiam dia na sep na te no mai mai na ong ki helun ong lut un izo gam le izo le ipo na ding kiu khat pe nai pan thei bang banga pang ding chi ti ngim nai mane na to nong ki hel cha dingu to jong thakina ken hong sam hong zon pha nuaming en thu tuam to ki sai na tu nai na news kasim khak khat ni khong i ong hom nuaming US to ki sai in hi account nung so ve mo trip to ki sai in a basa Trump ai amai first administration line na trip penaman China sen te 300 billion sanga tamzo an abang chia sum yen te pen 25% bang man sumala khian mo en to khichang hi steel adang steel le aluminum te pen 10 to 25% bang pen gam dang mun tom to pana man hi account nung ala khian ai zongina tua aman administration thak ong lu le dana kachi hi sen gam pana van ong lu te 300 billion ze atung te pen 60% bang alak so mi angim na bel
uh, US gama company te ki le ut pian mo ai hangena analysis of ball ten bel hi ong ki le zong amai parts te chmai ni mo tun gen te na na e pa vai phong khong bang khong ai zong amar parts te alang ni sen gam pan ma hi ve cha sen te na to teng khang zel le amai ngim na ong tung lo zel din chi khong mo hi na ai zong ina hi gam tom pa na te pen te na 10 to 25% chi pen bel khiam tua kin a yang 10 to 20% a khiap tua la kilom sam mo en ai zong ina mang ka tu tak tak le bang chi ding hiam tua hi treasurer secretary ding ase Scott Passon pen ama hedge fund manager hi na man bel ama bel geo pana sang man khat hi ma bangena man bel hi Trump account nong to ke sai pen trade deal dinga to dinga target hi zo ama wi deal nga theina ding moi gam sup lok na ding to a hoi thei pen ding hi ding chi to angim na hi zo e chi khara man bel to lampang ena mu sak phot chi hi tu da di mo en to khit chena immigration le hi American workers te to ki sai lewa hi vice president ding elect mo vice president elect JD Vance ina ama le lom ten sep na new rights chi to ki sai khat to khat man mau bol na to pen hi immigration te bang cha limiting immigration chmai ni en ong pai ong loading te mau khiam ding ina to khiam na hang ina US kama wages le hi nasep pen just kam mi ta ding na omzo ding hi chi to mau ngim na ne yu chi hen to new rights pen hi dang analysis dang a bol ten bel de takin bel tha pelo chi to US sung mai lo na ipu to ding a US gam sunga hi si boy ya ai zong in to ki chang ina immigration to ai zong in avek na ong ki zoi to na me na to teng kalung hi mo na kalung lut na to home so ni ngai lung da me to teng chi nei le tu ni tak chamen pu nang tung ap ki ngai hun te pu ka tang